dawa zinaisha haraka. So wagonjwa wengi wenye wanatufikia wana have kwenda kununua zile dawa. Hata Kandara population ya watu wenye wanatufikia ni watu wengi sana. Sa ile supply tunapata sana unapata haitoshi. Thibitari uyu uri ona thieta ya maternity no ndirutaga wira kuona gutire na ndagitari agutungata thieta-ini ino. Murugamiriri wa mihango thibitari-ini iyo akiuria mongerero ndagitari o hamwe na arigitani. Tutire tura operationalize, tutire na personnel. Kokora ni turetero staff no kuhingura tukuhingura. No twende andu magiteithika matutikaribage mundu wothe kumutwara Maragwa kana Murang'a makorogo marathondekerwo guku. Maternity thibitari-ini ino irerikana gukorwo na itanda 6 tu iria ni nini muno gukiringithanio na arwaru aria thibitari ino yamukagira. Maya magithiaga na mbere mihango ya waki wa thibitari wa Bildad Kagia ni tanyetwo gucokereria thutha wa gukorwo irugamitio kwa ihinda ria miaka 2. Mumbunge wa gicigo giki Alice Wahome akiuga no nginya thibitari uyu urike guo kuongera motungata ma thibitari mwena uyu na kunyihia muhatikano thibitari-ini ya Kandara. Sub county mwe ni bati gukorwo na thibitari wa level 4 guku guti na level 4 ni ritwa maternity ino ni ciana ni atumia atandatu tu mangikoma no ngikinyira ni guthinjwo ndungithinjirwo guku tondu thieta itu ti operational. Ni ndiroria county government matume ndagitari na ihenya wa kuhandu maternity ino tondu tutingikona na facilities economic stimulus ni matwakire maternity na ndire yagia na ndagitari wa kumirani na njira ire yagire. Thibitari uyu wambiririo na kigina gia ukuria wa matura mwaka-ini wa 2015 andu-ini ha Inooro TV. Ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.